Kaze mu nkuru ubwayo. Uyu munsi turabandanya urukurikirane rw'ibikino byitwa inkuru gucungurwa, inkuru y'akigoro k'Imana mu kuducungura canke kuturokora twese abaremwe ngo tuve mu gutsindwa no makosa yacu, mu ntege zacu no mu bituboha, mu kwikunda, mu bwibone no mu rwanko rwacu. Ni inkuru y'urukundo rw'Imana ruhambaye ifitiye umwe wese muri twebwe. Reka ngusabe ufatanye natwe kumviriza igice c'indwi citwa Kuva muri Egiputa. Imana yari yiyemeje gucungura isi yose naho umuntu yari yagararije Imana. Uwo mugambi Imana yawutanguriye ku mushinga ntahe yitwa Aburahamu, hanyuma iwubandaniriza ku ruvyaro rwiwe. Mugabo Aburahamu mu nyuma yaritavye Imana co kimwe n'urundi rungano rwakurikiye. Igihe inzara yatera mu gihugu, abamutse kuri Aburahamu ari buno munsi twita Abisirayeli barashonje, hanyuma basuhukira muri Egiputa. Muri ico gihugu barashoboye kuronkayo ibyo bafungura maze baca bigumirayo. Mugabo uko bashishikaye kugwira bituma Farawo umwami wa Egiputa abatinya, abahindura baja, maze bituma babaho mu buzima bubi cane. Abamutse kuri Aburahamu batakambiye Imana kubw'umubabaro barimwo, maze Imana ibona amarushwa yabo. Yaciye ihamagara Mose imutuma kuri Farawo ngo agende babona nimbona nkubone, amushiriye ubutumwa bworoshe buvuga ngo rekura abantu banje bagende. Yamara Farawo yarakomantaje umutima, yanka kurekura Abisirayeli ngo bagende. Hakurikiye ko igikorwa cyo gusuzuma ugushaka kwiwe, maze Imana irungika ibyago 10 byaje bikurikirana kuri Farawo no ku banyagihugu biwe, bituma igihugu cose ca Egiputa kibamwe uruhagarara. Uko Imana yarungika buri cago, niko na bwa butumwa bwagaruka ngo rekura abantu banje bagende. Kandi buri gihe buje Farawo yaranka kubarekura. Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Muri iki cyanditswe tubona ko igihe Imana yaremaga umuntu yabanje kubumba umubiri we. Kuki Imana yabanje kubumba umubiri w'umuntu? Yabanje umubiri kugira ngo ubu buturo bwawe igomba gushyira ubugingo bw'umuntu. Wari uzi ko umubiri wawe ari inzu yawe? Ni ingando y'igihe gito aho wowe wanyawe cyangwa ubugingo bwawe butuye. Uko niko n'ibyanditswe bitwigisha, kuko bivuga ngo umubiri ni inzu y'ingando yacu yo mu isi. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 1. Imana yaremye umubiri w'umuntu kugira ngo ubugingo bwe bushobore kuwuturamo. Umubiri wa mbere w'umuntu Imana yawuremye ikoresheje iki? Ibyanditswe bivuga ko Uwiteka yabumbye umubiri w'umuntu mu mukungugu wo hasi. Muri iki gihe kigezweho tuzi ko umukungugu wo hasi ugizwe n'ibintu bigera kuri 20 by'ubutabire. Abahanga muri siyanse batubwira ko ibyo bintu 20 byose by'ubutabire biboneka mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu Dawidi umuhanuzi w'Imana yanditse muri Zaburi avuga ngo kuko azi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu. Aya magambo yanditse muri Zaburi 103 umurongo wa 14. Yego, umubiri ukozwe mu mukungugu, ariko ibi ntibisobanura ko udafite agaciro. Mu mubiri w'umuntu harimo ingirabuzima fatizo zigera kuri tiriyoni 70, kandi izo ngirabuzima fatizo ziri hamwe kandi zikora mu mujyi umwe mu buryo butunganije neza. Umubiri w'umuntu ni igitangaza. Mu mibiri yacu Imana yashyize ubwonko, umutima, ibihaha, igifu, umwijima, amara, amagufa, imitsi, uruhu, amaso, amatwi, izuru, umunwa hamwe n'izindi ngingo nyinshi kandi nziza. Buri rugingo ruza akamaro karwo. Imana yonyine niyo yari gushobora kurema umubiri. Niyo mpamvu umuhanuzi Dawidi yongeye kwandika ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze nibitangaza. Ibyo umutima wanjye ubizi neza.
aya magambo yanditse muri Zaburi 139 ku murongo wa 14. Yego, umubiri w'umuntu ni igitangaza gikomeye cyane. Mbese umubiri Imana yaremye ni wo ufite ishusho y'Imana? Oya, ntabwo bishoboka kuko Imana ni umwuka. Imana ntiyaremye umubiri w'umuntu mu ishusho yayo. None se niki ibyanditswe bisobanura iyo bitubwira ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo? Bisobanuye ko Imana yaremye ubugingo bw'umuntu mu ishusho yayo. Twamaze kubona ko igihe Imana yaremaga bwa mbere umubiri w'umuntu mu mukungugu, uwo mubiri nta buzima wari ufite, wari nk'umurambo. Kuki Imana yabanje kurema umubiri w'umuntu mbere yo kuwushyiramo ubugingo? Kuki Imana nk'umuremyi ushobora byose itashoboye kurema ibigize umuntu icyarimwe nk'uko yabikoze ku bindi biremwa? Ahari Imana yabikoze gutyo kugira ngo itwigishe ko umuntu adafite ububasha ku buzima bwe. Umuntu ntiyabasha kwiha ubuzima kandi ntiyashobora kurema ikindi kintu gifite ubuzima. Imana niyo mwami w'ubuzima, kandi muri yo niho honyine haboneka ubuzima. Ubuzima ntibuva ku muntu, ahubwo ni impano y'Imana. Ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umubiri Imana yari yararemye wahise ugira ubuzima. Kuki wagize ubuzima? Kuko Imana, umwami utanga ubuzima, yawuhaye ubugingo. Imana yahumekeye ubugingo bwayo mu mubiri umeze nk'intumbi. Ubugingo bwari mu Mana buhita bwinjira mu muntu. Uko niko umuntu yahindutse ikiremwa kizima. None se niki Imana yaremye mu ishusho yayo? Ni ubugingo. Imana yaremye ubugingo bw'umuntu mu ishusho yayo. Wari uzi ko hari imiterere imwe iboneka mu bugingo bw'Imana ikaboneka no mu bugingo bw'umuntu? Mbere yo gusoza isomo ry'uyu munsi, turashaka kwita cyane ku miterere itatu iboneka mu Mana ikongera ikaboneka no mu muntu. Mu gihe tugitekereza kuri iyi miterere itatu dusangiye n'Imana, dushobora guhita dusobanukirwa neza icyo ibyanditswe bisobanuye iyo bivuze ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Iyo miterere itatu Imana yashyize mu bugingo bw'umuntu ni iyikurikira. Imiterere ya mbere, Imana yahaye umuntu ubwenge cyangwa se umwuka ngo abashe kumenya Imana. Imiterere ya kabiri, Imana yahaye umuntu umutima cyangwa se imbamutima ngo abashe gukunda Imana. Imiterere ya gatatu, Imana yahaye umuntu ubushake cyangwa umudendezo wo guhitamo ngo abashe kumvira Imana. Nk'uko Imana ifite ubwenge, umutima n'ubushake, niko yashoboye no gushyira mu bugingo bw'umuntu ubwo bwenge, umutima n'ubushake. Reka turebe icyo ibi bisobanuye. Ubwa mbere, Imana yahaye umuntu ubwenge ngo abashe kumenya Imana no gutekereza nk'uko Imana itekereza. Imana yaremye umuntu imuha ubwo bwenge buhambaye kuko yifuzaga ko umuntu yagirana ubusabane bwa hafi nayo. Nidusoma amateka y'ubuzima bw'umuhanuzi w'Imana witwa Aburahamu, tuzabona ko yiswe inshuti ya mbere y'Imana. Aburahamu yari azi Imana kandi yari afitanye ubusabane nayo, ariko Aburahamu si we wenyine wagiriwe ubuntu bwo kwitwa inshuti y'Imana. Natwe dushobora kuba inshuti z'Imana. Imana ishaka ko tugirana ubusabane bwihariye nayo. Nicyo gituma yashyize ubwenge cyangwa umwuka mu bugingo bw'umuntu kugira ngo ubwenge bw'umuntu busabane n'ubwenge cyangwa umwuka w'Imana. Dushobora gusobanura neza ibyo turi kuvuga twifashishije ikibazo. Niki gitandukanya umuntu n'inyamaswa? Ni ubwenge. Ubwenge n'umwuka by'umuntu bitandukanye n'ubwenge bw'inyamaswa. Kuki inyamaswa zidashobora kumva ikiganiro kuri radiyo? Nuko zidafite ubwenge nk'ubwacu. Nyumva neza nshuti yanjye. Kuki uri kubasha kumva amagambo ndi kuvuga? Nuko njye nawe dufite ubwenge bumwe. Uko niko ubwenge bw'umuntu bwaremwe kugira ngo bushobore gusabana n'umwuka w'Imana. Birumvikana ko nubwo turi kuvuga gutya, tudakwiye gutekereza ko ubwenge bwacu no kumenya kwacu bingana n'ubwenge bw'Imana no kumenya kwayo. Ntibishoboka. Ubwenge bw'Imana burahambaye kandi kumenya kwayo kurenza ubwenge bw'umuntu. Icyo tugomba kumenya ni iki: Imana yahaye umuntu umwuka ufite ubushobozi bwo kwishimira ubusabane bwiza n'Imana nzima. Imana ntishaka ko umera nk'inyamaswa zidashobora kuyimenya. Inyamaswa ifite ubwonko ariko ntishobora gutekereza Imana. Inyamaswa ifite umunwa ariko ntishobora gushima Imana ku byo kurya Imana iha buri munsi. Ifite amaso ariko ntishobora kwiga ibyanditswe byera. Inyamaswa ifite amatwi ariko ntishobora kumva ijambo ry'Imana. Nyamara umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo ashobora kumenya Uwiteka Imana. Ni ukuri rwose. Wowe unteze amatwi uyu munsi ushobora kumenya Imana. Ushobora kugirana ubusabane bwiza n'umuremyi wawe mu gihe cyose wakwizera kandi ukakira inzira y'ukuri y'agakiza y'Imana yaguteguriye.
Mu masomo y'ubutaha tuzasobanura neza ibyerekeye inzira y'Imana y'agakiza, ariko icyo tugomba gusobanukirwa uyu munsi ni uko Imana yahaye umuntu umwuka utuma abasha kuyimenya. Ubwa kabiri, igihe Imana yaremaga umuntu mu ishusho yayo, yamushyizemo ikindi kintu mu bugingo bwe, umutima. Imana yahaye umuntu umutima kugira ngo uwo muntu abashe gukunda Imana. Hano ntabwo turi kuvuga umutima usunika amaraso mu mubiri, ahubwo turavuga ibyiyumvo ugira mu bugingo bwawe, imbamutima n'ibitekerezo byawe. Turavuga ibyo ugambirira cyane mu mutima wawe. Imana yahaye umuntu wa mbere ubushobozi bwo kugira imbamutima nk'uko Imana izigira. Imana ishobora gukunda, kwanga, kwishima, kubabara no kugira impuhwe. Nuko rero Imana yashyize mu bugingo bw'umuntu umutima ubasha kugira imbamutima nk'urukundo n'urwango. Imana ishaka ko umuntu akunda ibyo ikunda kandi akanga ibyo Imana yanga. Imana ishaka ko tuyikunda n'umutima wacu wose. Nicyo gituma Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kandi ikamuha umutima. Ubwa gatatu, hari ikindi kintu Imana yahaye umuntu yaremye mu ishusho yayo. Mu bugingo bw'umuntu yahashyize ubushake. Imana yemerera buri wese kwihitiramo ku bushake bwe. Imana ubwayo ifite ububasha bwo guhitamo icyo izakora cyangwa ntigihitemo. Uko niko Imana yaremye umuntu ikamuha uburenganzira bwo guhitamo ibimufitiye akamaro. Iyo Imana ibishaka yari kurema umuntu ukora ubushake bwayo utagira amahitamo, ariko Imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, haba mu kumvira Imana no kutayumvira. Imana ntiyashatse kurema umuntu umeze nk'imashini cyangwa robo. Imana ntiyaremye umuntu mu ishusho y'izuba rirasa buri munsi ariko ritagira amahitamo, kuko izuba risohoza ubushake bw'Imana buri munsi nk'uko ryabitegetswe. Uko siko umuntu ameze. Umuntu ni ikiremwa kidasanzwe. Imana yaturemye ku bwayo. Imana ishaka ko duhitamo kuyikunda no kuyiramya. Imana yahaye umuntu inshingano ikomeye. Umuntu agomba kwihitiramo ubwe gukurikira Imana cyangwa gukurikira Satani, gukunda ijambo ry'Imana cyangwa kuryanga. Imana ntizigera ihatura umuntu kwizera ijambo ryayo. Ntizaduhatira kuyikunda no kuyumvira. Urukundo rurimo agahato ntabwo ari urukundo. Imana yemerera buri wese muri twe kwihitiramo inzira twifuza gukurikira, ariko ku iherezo Imana izahana buri wese wanze kwemera ubwami bwe, kuko Imana yaremye umuntu ku bwayo. Uko niko ibyanditswe bivuga. Turi hano ku isi kubera Imana. Ntituriho ku bwacu, ntituriho ku bw'amafaranga cyangwa ku bw'ikindi kintu cyose. Imana yaturemye ku bwayo, ku bw'ineza n'icyubahiro cyayo. Imana yaturemanye ubushobozi butuma tuyimenya, tuyikunda kandi tuyumvira iteka ryose. Nsubiremo nti iteka ryose. Imana ihoraho yahaye buri wese muri twe ubugingo bw'iteka. Imana ishaka ko tugirana ubusabane bwiza nayo, haba uyu munsi, ejo, kugeza iteka ryose. Iyo niyo mpamvu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Tugusezeho n'uyu murongo wo mu byanditswe byera utwibutsa icyo Imana ishaka ku muntu. Uwo murongo uboneka muri Mariko igice cya 12 ku murongo wa 29 n'uwa 30. Haravuga ngo Uwiteka Imana yacu niyo mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Wakoze gutega amatwi ikiganiro. Imana nibishaka tuzabonana mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzaganira ku bantu ba mbere babayeho, ari bo Adamu na Eva. Imana iguha umugisha kandi urusheho gusobanukirwa akamaro k'itegeko rikomeye kurusha ayandi, ari ryo dusoma muri Mariko igice cya 12 ku murongo wa 30, rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.